Ngokwemvelo nje yami ngumuntu onenhliziyo embi, kodwa futhi emthandayo uNkulunkulu. Ngiyaye ngingabathandi-ke laba abantu abebethanda ukuveza umnsizwa babo noma isibindi sabo ngokuthi bedelela uNkulunkulu. Kungifikeleke ukuthi ake ngiveze nje kancane ukuthi uhambo lwami noNkulunkulu ludlulephi njengoba ngimthanda kangaka nje. Ngiye ngithi mangikhuleka-ke ngicela ukuthi uNkulunkulu engithande njengoba nami nje ngimthanda, kodwa ngihlushwa yikho ukuthi ngiyehluleka ukwenza intando yakhe njengoba efuna. Kuke kwenzeka-ke ngolunye usuku nje ngagula kakhulu. Ekuguleni kwami bengibona ukuthi ukugula kwabathakathi okwenziwe ngabathakathi, kodwa futhi ngakuziba nje. Kwagcina kungiqinisa kakhulu lokhu ukugula ngikuziba. Kuthe ngelinye ilanga ngilele nje ngigula, ngase ngizunywa ubuthongo. Ekuzumekeni kwami ngiphuphe ngisolwandle ngithandaza. Bengithandaza nomunye umuntu nje engingamazi, kodwa futhi bekuwumuntu nje. Ngeke ngiqambe amanga ngithi mhlampe bekuwushembe noma bekuyingilosi, cha, bekuwumuntu nje, kodwa lo muntu lona egqoke ingubo emhlophe engathi umNazaretha, nami futhi ngigqoke kanjalo. Sithe masikhuleka wasesesho lo muntu lokuthi lokhu ukugula kwami kwenziwe ngamabomu, kodwa futhi sizokunqoba ngomthandazo. Ngempela-ke sathandaza. Ngithe sengiphaphama noma bekungaphelile lokugula, kodwa bese kungconywana. Kodwa futhi kwahamba kwabuye kwavuka. Kwase kungiphoqa-ke manje ukuthi angihambe ngiyofuna usizo-ke manje. Ngithe mangiyolufuna usizo kumuntu nje osizayo kodwa futhi owumthandazi, kube sengichazela-ke ukuthi cha, lokhu ukugula kwakho kukhandwe ngamabomu, kodwa futhi ababheki bakho basezulwini banqabile ukuthi lokhu ukugula kukunqobe, ngoba bathe mabecinga bangathola icala lakho, abangathola ukuthi njengoba ushawa ngalokhu ukugula nje unengani liphi icala lakho. Ngakho-ke banqabile ukuthi lokhu ukugula kukunqobe. Kodwa kulula kakhulu kumele ukwenze, fanele uhambe nje uyothoba, kuzobe sekuphela-ke lokhu ukugula uchathe. Ngempela futhi ngithe mangikwenza lokho ngithoba, kwangathi kuba ngconywana. Kodwa kuthe lapho sengichatha kwangazuthi-ke lapho-ke ngigula kakhulu. Ngigule ngale ndlela ukuthi bengizwa ngathi umoya wami usuyaphuma, sengiyahamba emhlabeni. Ngalesa sikhathi bengiqala ukugula ngizizwe sengivuma zonke izono zami. Umthandazo wami ube wodwa. Ngithe ngicela uNkulunkulu angisindise ukuze ngizofakaza ngaye. Ngempela-ke futhi emva kwalowo mthandazo loyo ukugula kwami lokho bese kungiqinisa kakhulu, kube sekuba ngcono. Ingakho ngizothula lokhu ubufakazi, ngoba bengithembisile uNkulunkulu ukuthi akanginike ithuba ngikwazi ukuqhubeka ngifakaze ngaye.